Messi na Ronaldo bashobora guhura bwa nyuma mu mikino y'igikombe cy'isi nyuma y'imyaka hafi 20 bombi bategeka amateka y'isi ya ruhago bashobora kongera kwandika n'amateka atarigeze akorwa mu myaka igera hafi kuri 20 ishize umupira w'amaguru wabaye nk'ugabanijwe imice ibiri abakunda Lionel Messi ndetse n'abakunda Cristiano Ronaldo. Abakinnyi bombi nibo bashyuhije ruhago kurusha abandi bose cyane cyane hagati y'umwaka wa 2009 ndetse n'umwaka wa 2018 ubwo bombi bahataniraga muri shampiyona ya Espagne. Cristiano Ronaldo akina ikipe ya Real Madrid, Messi akina ikipe ya FC Barcelona. Ibi rero byabahuzaga mu mukino wazwi ku izina rya El Clasico. Uyu mukino waje kuza guhinduka umukino warebwaga n'amamiliyoni amagana ku isi kubera aba bakinnyi bombi bakomeye bahataniraga ibitego, ibikombe, Ballon d'Or ndetse n'icyubahiro cyo kuba bahatanira umwe wari umukinnyi mwiza cyangwa se umwe w'umukinnyi mwiza kuruta abandi bose. Bombi bageze mu mpera z'ubuzima bwabo bw'umupira kandi igikombe cy'isi 2026 gishobora kuba aricyo cya nyuma bazakina. Gitangaje kurushaho nuko Portugal ndetse na Argentine zishobora kongera guhura muri kimwe cya kane kirangiza. Bikaba byatanga amahirwe yo kubona bwa nyuma Messi ndetse na Ronaldo bahanganiye ku rubyiniro rukomeye kurusha izindi zose. Hari abakinnyi benshi bakomeye bagiye banyura mu mupira w'amaguru ariko ni bake cyane bageze ku rwego nk'urwa Messi n'urwa Cristiano. Mu myaka isaga hafi 20 bamaze bakina amakipe akomeye cyane ku isi bakoze ibintu bitari byarigeze bikorwa n'undi wese mu mupira. Ubwo Ronaldo yimukaga muri Real Madrid mu mwaka wa 2009 avuye muri Manchester United, yatangiye guhangana na Lionel Messi wari umaze imyaka mike ayoboye FC Barcelona. Kuva icyo gihe El Clasico yabaye umukino utegerejwe kurusha abandi bose ku isi. Muri icyo gihe hari abatoza bakomeye nka Pep Guardiola, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti ndetse na Luis Enrique. Abakinnyi bombi nibo bari ku mutima w'iyo ntambara. Ronaldo ndetse na Messi batsinze ibitego birenga 800 buri umwe. Ibyo bintu byari bitarigeze bikorwa n'abandi bakinnyi benshi ariko ba Ronaldo na Messi ako gahigo baje kuba bagakora amateka. Ronaldo niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu mupira mpuzamahanga ndetse no mu makipe y'ibihugu, mu gihe Messi wari umwe mu bakinnyi bafite ibitego byinshi ndetse n'imipira myinshi yavuye mu bitego bizwi ku izina rya assist mu mateka ya ruhago. Ku rwego rw'ibikombe Messi yatwaye Ballon d'Or 8, Champions League 4, Shampiyona ya Espagne yatwaye nyinshi, Copa America 2 ndetse asoza n'inzozi zatwaye igikombe cy'isi mu mwaka wa 2022 ubwo Argentine yaje kuza kubitsinda ikipe y'igihugu y'Ufaransa kuri finale. Cristiano Ronaldo nawe yegukanye Ballon d'Or 5, Champions League 4, Shampiyona yo mu Bwongereza, Espagne ndetse no mu Butaliyani, anatwara Euro mu mwaka wa 2016 na UEFA Nations League, afasha Portugal kwegukana ibikombe bya mbere bikomeye mu mateka yayo itari yarigeze igira. Mu makipe y'ibihugu byabo aba bakinnyi bakoze amateka atazibagirana. Messi yafashije Argentine kongera kuba igihanganye ku isi, ayihesha gutwara Copa America inshuro 2 ndetse n'igikombe cy'isi mu mwaka wa 2022. Anatsinda ibitego byinshi kurusha undi mukinnyi wese mu mateka ya Argentine. Ronaldo nawe yahinduye amateka ya Portugal. Mbere ya Portugal yari itarigera itwara igikombe na kimwe gikomeye, ariko yayoboye igihugu cye gitwara rero mu mwaka wa 2016 ubwo hatsindaga ikipe y'igihugu y'Ufaransa igitego kimwe ku busa cyaje kuza kuba gitsindwa no bita Ben Yedder. Ndetse na UEFA Nations League Portugal yaje kuza kuba yegukana, aba umwe mu bakinnyi umaze gutsinda Portugal ibitego byinshi kurusha abandi bose. Aba bombi bageze ku myaka yabo ya nyuma yo gukina. Gusa Messi akaba afite imyaka 39 kugeza magingo ndetse Ronaldo nawe akaba afite imyaka 41, ariko baracyafite inyota yo kwandika amateka yabo ya nyuma. Muri igikombe cy'isi 2026 hari amahirwe yuko Messi na Ronaldo bashobora kongera guhura. Niba Portugal itsinze umukino wayo wa nyuma mu matsinda ikarangiza ari ya mbere, izahura na Croatia muri round ya 32, hanyuma na Ubusuwisi bahure muri round ya 16. Niba baramuka bakomeje gutsinda bazajya muri kimwe cya kane kirangiza aho bashobora guhura na Argentine, Cristiano kongera guhura na Argentine. Ibyo biramutse bibaye byaba ari bimwe mu bihe bikomeye mu mateka ya ruhago isi yose maze igihe itegereje, kuko byaba bishoboka ko ari bwo bwa nyuma tubonye abanyabigwi bahataniye ku rubyiniro rwo hejuru. Ariko iyi Portugal itsinzwe cyangwa ikanganya cyangwa se ikaba yanganya, icyo gihe izarangiza ari ya kabiri mu itsinda. Icyo gihe izahura na Ghana, ikurikize Espagne, hanyuma ihure na Maroc cyangwa se Ubuholandi mbere yo guhura n'Ubufaransa cyangwa se Ubudage muri kimwe cya kabiri kirangiza. Abasesenguzi benshi bavuze ko iyo nzira ishobora kuba yoroshye kurusha iyo Argentine irimo. Argentine ikaba iri kumwe na Argentine na Brazil ndetse n'Ubwongereza. Ku ruhande rwa Argentine ibintu bimeze neza. Niba ikomeje urugendo rwayo nk'uko yabitangiye, izabanza guhura na Cape Verde muri round ya 32, niramuka ikomeje gutsinda ishobora guhura na Portugal muri kimwe cya kane kirangiza. Niba ibyo bibaye, isi yose izongera guhagarara irebe intambara y'abagabo babiri bahinduye amateka ya ruhago ku isi. Nibo bakinnyi bategetse ruhago hafi imyaka igera kuri 20, bashyushye El Clasico, bahatanira Ballon d'Or, bahangana muri Champions League ndetse no mu marushanwa y'ibihugu. Ese ruzaba ari urugamba rwa nyuma hagati ya Messi na Ronaldo? Ese ninde uzasezera yanditse amateka ya nyuma?
Ibi byose bizatangira gusobanuka nyuma y'uko umukino wa Portugal ushobora guhinduka amateka y'iki gikombe cy'isi, dore ko Cristiano nawe ubwe igikombe cy'isi ari cyo kiwe cya nyuma kandi afite inyota yo kuba yagitwara nk'uko Messi yagitwaye kugeza n'ubu ngo akaba hirirwaho impaka, benshi bagenda bavuga ati Messi niwe urenze Cristiano, abandi bati niwe urenze. Ni intambara yiremyemo abantu ku buryo abantu benshi bagenda bavuga ati uyu nguyu ni ukomeye, uyu ni